بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالي قهداران كسيك والمن قهدارتكن رضاء خدي لسروه ودي وبابي وبا خدي تالا صحتا بدني بدا ومالبات وزاري خدي تالا حضور نام مالا وخي ربي من تعالو تنقيا ندوه. أمي حياة حضرت يوسف صلاة خدي ليبن بكن چار ياجي بينج بشا أوله أرجع تعقيب جي من كل بي من المنش دشوبينن قهدار بكن أزي يازيكم بنفيسم بيجم أبا بشا يكي بشا دوديا بشا سيا بشا چارا بشا بينجا قالك حياة يوسف بيعمل سام بدلالي من هانية زمانو نویسان دیه به کردی دخوازم جی تماشاوان خورش برای خورا بدم گهداری کرن گلک جی خوشه نمینا فیلمی که هاتبو چه کرن جی فیلم هی بهتر هی تشتی خوش دیدانه. بله حضرت یوسف کره یعقوبه ناو یوسف علیه السلام 27 جاران دو قرآن پیروز دا دبوره. یوسف کره یعقوبه او جی کره راحیله اول ارد عراق دوی دما کباوی و یعقوب جم خالان خواه لابان هنگی هاتیه دنیای. وقتا جدایک بوی هنگی عمر باوی نوتو و یک سالی بوی. ما بینا دبچوکهیا نابینا یوسف و حضرت ابراهیم دا 205 و یک ساله. دبچوکهیا یوسف دا دایکاوی راحله وفات که. پشتی وفات راحله متا یوسف وی خدید که. یعقوب دخست که یوسف جمتاوی بستینه. لیبل متاوی رابو حل بازیک ولی چکر که اوی نده باوی وی و جدزیوه کمبر حضرت ابراهیم لسر نافکیلا یوسف گریدا. دبن جلیوی دا. لورا کمبر حضرت ابراهیم لبال خوشکا یعقوب بو. که کمبر من هاتیه دزین و رابین لکمبر خو گریان. پشتی دبن کراس یوسف دا درخستن و جبابی ویرا گوت ده جبر وی دزیه و ده چند سالان جمرا بخبته بوی کرناهانه متاوی گیشتا آرمانجا خواه. یعنی نیتا متی خراب نینه تخوازه که او یوسف خدیب که یوسف حسن و جماله کسی که بزاروکی جی چا بده که تخوازه کل باوی رونه او پیرا خبر بده اوی خدیب که یوسف قاصد خدای. قرآن پیروش جو سوره یوسف آیتا 24 و سوره غافر آیتا 34 بریارا پیغمبریا وید که پیغمبر فرمو که دا گوتیه قنج کره قنجان یعنی یوسف کره یعقوب کره اسحاق کره ابراهیم. اول ایکو به ساعت خبات کریه یوسف بو جبرائیل جیرهانی جبو که دم وقت خواه بزانبه و بو وقت خواه درباس بکه. دما یوسف دون مصره 1600 سال جبری میلادیه دوی دمه ملک ابابی دا بویه. دیروگوان دبیجن ناوی وی ملوکی حکسوز بویه. خدا علم خونا دابو یوسف چوال ولات ما وقتا یک خونک دبینه جراته گوتن تعبیر چیه تا حضرت یوسف به. کسی که خونکی ببینه گرک مرو جرا بیجه سر خیره به او تعبیر چیه تا حضرت یوسف به. لورا خون جزء کیج وحیه وحی هفته پرچه یک جه خونه. هم تعبیر خونا هم کشف هنک مغیباتان دابو حضرت یوسف یعنی زانینا هنک تشتین کنه لپیش چعوانه. جا آیتا 38 حتی بگی جا آیتا 5 دیادا پشتی که یوسف کت زندانه هیج وحی جبوی هاتبو او بویا پیغمبر او هیج علم تعبیر خونا و علم غیبه خود لوی دابو زانین. وقتا یوسف او بابو برا گیشتن هفدو او چا عمر یوسف 39 سالی بو و عمر بابی ویجی 130 سالی بو. 17 سالان یوسف و بابی خواه به هفرا جیان کرن و یعقوب وفات کرد. پشتی که عمر یوسف گها 110 سالان اویجی وفات کرد. پاش موسی علیه السلام مرقد یوسف جمصری بر شامه و الباجار نابلسه و شارتیه. وفات یوسف 64 سال جبری موسی بویه و 361 سال پشتی ولادت ابراهیم بویه.
Yusuf vesayet kiribu ku cenazê wî li rex babû û bapîrê wî veşêrin. Ji lewma birin û li wê şikeftê da veşartin. Eva ece em dest pê bikin ka Yaqûb pêxember çi hat serî wî û kingê Yusuf Xwedê da û Yusuf li kê de çêbû em ê ca behsa wî bikin. Teze mesele dest pê kir. Yusuf kurê Yaqûb e, Yaqûb kurê İshak e, İshak kurê İbrahim aleyhisselam e. Yusuf xweşiktirînê zarokê Yaqûb bû û xweşiktirînê mirovê ser rûyê zemîn e. Xelkê bihiştê bi husna xwe wek Yusuf dibin, bi ehlaqê xwe wekî Muhammed dibin aleyhisselam selam, bi dengê xwe wekî Dawud dibin aleyhisselam, bi dirêjiya xwe jî wekî Hezretî Adem dibin. Rokê Yusuf xwe di eynê da dît û got ji bedewiya xwe re ma ecê mayê. û ji xwe re got eger ez ebdek kolek bûma ez ê bi qîmetekî pir biha bihatma firotan. Xuda jî belê. Xuda jî welê hanî halek hanî serê bi 20 dirhema dane firotan. Belê. Xuda Yusuf îmtihan kir bi birayê wî û bi bîra Kenanê, bi koletiyê û bi zindanê. û wî dema îmtihanê kir. Gelî biraderan. Yaqûb û İs her du biranin. Em ê ji serê Yaqûb dest pê kin û herin. Yaqûb û İs her du biranin. İs birayê mezin e, Yaqûb birayê biçûk e. Yaqûb ji ber zulma İs pirê ku lê li Yaqûb eziyet dikir, Yaqûb rabû berê xwe da erda Şamê çû cem mala xalanê xwe û mala metka xwe. Yaqûb zemanek mala xalanê xwe û rabû wî zewicandin, qîza xaleta wî lê dane mehirkirin. Ji vê qîza xalê Yaqûb 6 kur û 2 qîs çêbûn. Navê wan Yehuza, Remîl û Şem'ûn û Lawî Yuşcer, xulase di xilaf di nava wan de heye, navê wan ev in, mesela 6 hebûne. Navê dayîka wan a Leya bû. Piştî Leya jî wefat kir, baltûza wî yanê dişa wî jê re anîn, navê wê Rahîle bû. Ji Rahîle jî Yusuf û Binyan çêdibin. Piştî Rahîle jî wefat dike, Yaqûb jineka din dira zewce, 4 kur jî ji wê çêdibin, bi temamî dibin 12 kurê Yaqûb. Birayê delal. Zarokê İbrahîm 12 kur bûn. Evê İshak 12 kur bûn. Evê Yaqûb 12 kur bûn. Evê Yusuf 12 kur bûn. Heta navê kurekî Yusuf Kurdo bûye, ew tê welatê kalê xwe İbrahîm nesla wî kiye mahê jênîne ku tê Ruhayê. Gelî bira ku salê Yaqûb bûne 91, welatê wî kete bîra wî ku birayê wî lê tehdê kiribû ji ber İs rabiya bû hatibû Şamê mala xalanê xwe û ji hiba weten hew îdare kir, rabû ji xalanê xwe îzin xwest û xalana wî îz zindan, Yaqûb û ehl û îyal û zarok û neviyê xwe û bûbûkê xwe ve dane pey hev ji Şamê berê xwe dan erda Kenanê, erda Filistînê. Wexta berê xwe dan wetenê xwe, Yaqûb ji ehlê xwe re got hezkirina weten ji îmanê ye. Ku bi erebî dibêjin hubbul wetenî minel îmanî. Wexta gihîştin erda Kenanê, Yaqûb gelek giriya, ji kêfa giriya. Wexta Yaqûb û İs hediye hevdû dîtin, xwe havêtin sûtiyê hev, bi hev da giriyan. Kîna berê tev bû eşq û evîn û hezkirin. Lê belê ev hezkirin pir nema İs çû ber emrê Xuda û wefat kir. Piştî Yusuf masê wî rabû Yusuf şandin ba meta wî ku çend sala lûra be, ka heta Xuda çi dibêje. Lewra ez Resulê Xuda me Yusuf roj bi roj belê. Ku çend sala lûr bimînin ba metka xwe, çunkî dibêje Hezretî Yusuf ku di wê bive pêxember, Yusuf roj bi roj bi bedewbûn pirî ku xweşik dibe, roj bi roj delal dibe, roj bi roj eşqa îlahî nûra Xuda di we cî de derdikeve. Yaqûb ji xweha xwe re got ka Yusufê min bide min. Ez hew bê wî îdare dikim. Bê Yusuf sebra min nayê. Yusuf da ber dilê xwe û wî hilmêz kir û hinek nesîhet û şîret lê kir. Li gor xwe Yusuf
li kurê xwe Yusuf kir. Ew çav 12 salî bû. Yusuf got bavû gote bavê xwe vê êvara înê ez li ser milê xwe rastê raketibûm min xewnek diye ka ez bi te re par vekim ji te re bêjim. Yaqûb got kerem ke kurê min kerem ke kurê minî delal. Yusuf dest bi xewna xwe kir. Got bavê min îşev min dît heyv û roj tevî 11 stêrka ji min re çûne secde. Ka tabîra xewna min çi ye ji min re bêje. Derhal Yaqûb ji xewna wî fêm kir û ku jêra got kurê min nebî tu xewna xwe ji birayê xwe re nebêjî. Şeytan li benda hêla xwe ye. Ji bo xerakirina navbera bira û dê û baba û zarûka îla dikeve navbera xera dike. Ji kesî re û ji birayê xwe re jî nebêje. Heyv û roj ez wexta belê ji kesî re nebêje. Heyv û roj ez û xaleta te ne 11 stêrk jî birayê te ne. Yaqûb fêm kir ku ew ê Yusuf bibe mezinekî lê nizane wê bibe pêxember û ew ê ilmê xeybê ew bi ilmê xeybê nezanîbû. Yaqûb jêra got Xuda kerem bi kalê te İbrahim û İshaq ra kir ew ê bi te re jî qencî û keremê bike. Tewîla xewna te ev e kurê min. Ku şeytan ev xeberdana nabeyna wan seh kir, şeytan kete meydanê ka ez çawa Yusuf û birayê wî û wan berahev dim. Hemî biran ev sira nabeyna Yusuf û bavê xwe seh kirin. Bira li hev kom bûn û gotin ew rokê Yusuf li me bibe mezin û bavê me pir ji Yusuf hez dike, werin em pîlana xwe çêkin ka em çawa Yusuf ji ber bîna îxtiyarê bavê xwe bidin alî û çawa jî bavê xwe ji bavê xwe bistînin. Hemî çûn ba Yaqûb û dest dan ser dest û dest bi xeberdanê kirin. Gotin diya Yusuf Leya ye û diya me Rahîle ye. Em wî ji bavê xwe bistînin û bibin çolê weslê wî hemî jêkin û wî bikujin û em ê bêjin bavê xwe gura wî xwariye. Di nava van bira da yekî birahem hebû navê wî Yehûza bû ku ana Yehûdî zuriyeta wî ne. Got naxêr em wî nakujin lewra birayê me ye li erdê Kenanê Samê kurê Nuh pêxember bîrek kolaye 40 gaze yani 30 metre ye. Devê bîrê biçûk e binê bîrê gelek fireh e. Ava wê pir şor e. Naê xwarin. Binê bîrê tija mar û dûpişkin û heywanê dinin. Ew ê Yusuf bixwin. Rabû gotin bavê xwe Yusuf tewî malê de hebs kiriye û tu nahê lê derkeve çolê û em hatine îzna Yusuf bide em wî bi xwe re bibin çolê. Nêçîr bikin. Êvarê em ê wî bîne malê. û ka ji Yusuf ra jî bêje tu jî çolê dixwazî ya na. Yusuf got ez jî dixwazim bi birayê xwe re herim çolê. Gotî îzna me bidî pir rica kirin Yaqûb îzna Yusuf da lê şertek got gerek bi saxî wî bînin. Bira qebûl kirin û Yaqûb got min xewnek dîtiye gura Yusuf xwariye û Yusuf ketiye binê tebeqê erdê û 3 rojan dibin tebeqê erdê de maye. Êdî em ê li bira navberekê bidinekê Hezretî Yusuf wê serê sibê bi birayê xwe re wê here çolê. Kal çolê çitê serî wî û bira lê çi dikin ji wir pê de Xuda hezke beşa dûdiya em ê wî bêjin bi xatirê we.